Hai menaze ting choma I zai hai menaze Zeme man sage klum zai yawang riamne na mai kzing ke zing kai za ka chum ting kum chang na jang kai ka chum ba mai ting choa ka dei regu man sa Zeme ko gane hai mena hangge liagai dei ra dele Nagaland gene anui Naga me minahang ket US Southern Methodist University ge kaktebiko PhD student bzi KW chawang kachebe ne katebiku sak hatak ze ndai blog ne hui zai siadi me kachebe kan chat pe zai nda pi be device ze US ge telepe kai ze la le ze kachele zane Nagaland ko KW chawang na IUS e ge katebiku sak ndai blog ne siadi me kachebe nda pi be device telepe kai be ze dum bsui le ze kachede katebiku sakze plastic में नुने लेसिको में दुम ले डिजाइन 2 mm लेंस जाय 10 mm वाइड पे दुले जका चले नदा पे दुले जका चले जायने चिरन मग जे पहुत पता 5 इंच सिरिया दु आइ गते गु सा सियादी में का चबे डिवाइस नदा पे दो दुले जका चले जायने आइपो डिवाइस जे मक ताले ने नदा पे दो लग ले जे साले जायने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सा जा गदे रे गेटिंग कुम संगने 1.3 बिलियन मेट्रिक टन रे गते गु सा सियादी जाइन थाने गागाई दीदी दिले जका चले Zaina North East State Assam ge Assam State Disaster Management Authority ASDMA mena Assam ge tingrui je hadui nai hmei mei je diselo ka chebe hange ka charang kang additional central fund crol hai mingeu je nkai kdagai je la le je ka chedele the Assam State Disaster Management Authority ASDMA mena sa je Assam ge te tibeting kum chama je nkai kana kum ge tingrui je hadui nai bigine zemna me lung hreu ge me zemna lag rak se je Reale jaka chole zai chirin magza ESDMA gu report chai suje tingrui hmei mei hadui nai zai de selo bigine zai hadui lokan chi bigine zemna me pnikring be ga ga di be mina hang hai ke ze react se ze kedria mdu ga ga di de le ze sale zai asam ge tingrui ze hadui nai bigine tingkum changna ze kre ku chum gine Njikum tingkum kum chang na zang kai kana ria ka chang bige zemna me hadui nai bigine pnikring be ga ga di me mina hai te se ze himre ze te se drama ga ga di dele ze ka chole zai chpo roge njikum tingkum kum chang na zang kai kana gene hadui nai ze tingrui bigine zemna me chaing ki lang le ze ka chole njikum tingkum kum chang na zang kai kana ge mina hang hai ke ze rak te set me chai di ze mina hang hai ke ze rak sro mu ze te ti tingkum kum chang na ze krusna ge chai ze mina hang hai ke ze kai kana me tingkum changna je kai kum ge chai zai mina hang hai ke je kana me tingkum changna je kres kui kum ge chai le je ka chule zaina indiaram gu government zai HLC ne ka charang kang tingrui wang zai lungka hrebe hadui nai be agum be wang ba hangge kda ko ra hangge kam gai bro ge assam ge krol haim nyu jang kai zai meghalaya ge krol hadai sna zai nagaland ge krol rex ruk je te set zai himachal pradesh ge krol haina je himre skui zai karnataka ge krol high school je hadai ket kam gai dele je ka chule Zai Nagaland gu Tetibepe former minister for forest environment and climate change YM Yollow zanai ka jingke jing kai je kana thingkum changna jang kai ka chum summai ge patingkum ringeu ku chum gene pakring be saugai di dele je ka chule Zana Indiaram ge mobile network gu 5G network pebe mati mare keming me run rele lus du Indiaram ge chuna 6G network je tewang dara hange tew zela mui dele je ka chole za Indiaram gu prime minister Narendra Modi nen znai kjing ke jing kai je kana hatin kum chana jang kai ka chum summai ge Bharat 6G vision documents du te lagai zai chirin mag je 6G du test pe gai dele je ka chole zana Indiaram gu prime minister Narendra Modi ne 6G network test pe gai birun mag je Delhi ge UN International Telecommunication Union ITUs du inaugurated je lap gai ta du te gai dele je sale zana 6G test bed Indiaram gu prime minister ne lagai lub changge sa je Indiaram je chuna lung to ka sangba zai lung to klo ka sangba country ge dei chang dele je ka chole 5G network je kemingeu zai ke surugrun lei Indiaram ge chuna pet balance du 6G network je te wang dara hange 6G technologies du te dara hange
tebize indiaram gdeis du kloka sambe lung tobe country kerle je kachuli za indiaram gu prime minister ne sa je hnai kum tingkum kumchang na ja angkai kchum ge indiaram gdei ge 5G labs je hai kedra kai gu le je kachudli za ne chirun mag je indiaram ge 5G network je petgap kai dige haji hai ke je angkai lung ki gene be bam district hai ke je angkai mingeu gi du kai ne le je indiaram gu prime minister ne salai Zane London kdege India mgu Indian High Commission gize Punjab Amritpal Singh ze kangame Kalistan mene wangze protest de bibzigene chuna Indian High Commission taige spy security giki ze kaize lale ze kachole Zane India kdege zai Punjab ge Kalistan gu leader Zemnag siabepe criminal Amritpal Singh ze nimrahange police mene pe bibzigene London ge India gu High Commission taige Kalistan ai Amritpal Singh ze kangame supporter mane wangze penilunga lapatak te protest te Indian gu three color national flag happy pai je Indian High Commission ge bambe Khalistan supporter mane chakewni dele je kachedele protest te begine zane Punjab police mina changrek se diamne ai Khalistan gu leader Zemnak siabepe criminal Amritpal Singh je nimrahange te gaida dige Amritpal Singh go kango mabgu supporter zai kanga ta temram je chuna nim chang dibe mina hang hai ke zernge pere mize nim chang dele je kachedele zai chirne magza chporoge pepe zdu nim la mui zai pakanga kango me suite me mina hang minge mizdu nimlu pepe zai chip kanga kango me suite me mina hang minge mize chuna Assam Dibrugarh district gu bangki central jail ge tewangze bangze la le je kachele zana Khalistan leader Amritpal Singh je Punjab kadegine te tope je Indiaram gdei soze pakra hange zai nelim begine limited rahange teuze la le je kachele zai Punjab kadege spy me police me mina changrak set maria zope je chai Khalistan leader Amritpal Singh je nim rahange peuze la le je kachele kagne chunaria changja Khalistan leader Amritpal Singh je peulak je la le je nimak le je sale Zana India ramgu IMD mena tingri rablam ge ndulia gai dai je kjing ke hjing kai ke chum gene kjing ke hjing kai minge tingkum changna jang kai ke chum ria India ge dai northwest India mbia hating rigule je ka chule zana kjing ke hjing kai mendai gene kjing ke hjing kai minge ria ka changbe India ram ge dai northeast mbia hating je rigule je ka chule Zai Manipur Kuman Lampak Stadium Impal gen znai ke jing ke hjing kai je khna tingkum changna jang kai ke chum summai ge railang be Hero Three Nation International Football Tournament opening match ge Myanmar ke deim nai India ke deim talu je Myanmar ke deim hange India mne ket kai je India mne Myanmar ke deim je ngamni dele je kachole zaina mi pinen sui je kan tabe Myanmar mnai India me Hero Three Nation International Football Tournament Manipur ge kan tab ge Myanmar ke deim hange India team gne anirut tapa ke chibi pena goal kai dele je kachole za India ram ke deim gu football team roge captain Sunil Chitris du pzi hange goal je kai rahange rendele je kachole les du kai lag je pi ga ga di dele je sale ai gena na mike jing ke jing kai je ka chum ting kum chang na jang kai ka chum ba mai ting chok de regu man sa loi gai dele pi gai jang king gai ni mle ni je to dele